Momamedi ke a o dumedisa re ka hodima thaba ya Golgotha mekonyana e emeketsa kgetlo la boraro e le sefapanong sa thohako o kopetse lefatshe tshwarelo o amohetse moetsa dibe lehodimong hobane o ile wa ipolella melato ya hona jwale kgetong lena lentsweng la boraro o isa hlokomelo ho Mmae Maria me o mo lebisa tlhokomelong ya Johanne morutwa yeo a neng a mo rata mosadi bona moraki eo mora bona mmauki eo lentswe lena Jesu o le bua a hlokometse hore barutwa bohle ba balehile me ha tadima tlasa sefapano o kopanya mahlo le mmae o kopana mahlo le Johanne me o mo atameletsa tlhokomelong Jesu ya mateba a tuka madi a mmona mmae le ha ho le jwalo a bona le morutwa ya mo ratang le ha ho le jwalo ka nako yena ya tadima Maria momamedi wa ka ya ratehang Maria ke mosadi wa mohlolohadi ya neng a lebelletse ka tshepo hore Jesu ke yena ya tla mo hlokomelang mosadi ona wa mohlolohadi o eme o tadimme sefapano ka kutlwa bohloko le ho sarelwa me o ipotsa potso e le Maria o re na lenyoloi le nthatsitse na lehodimo le mpoleletse leshano hobane lehodimo le itse ho nna hodisa ngwana enwa hobane ngwana enwa o tla ba moholo ngwana enwa o tla fuwa borena ba Dafita ngwana enwa o tla bitswa moraya mahodimong ngwana enwa ke yena a tla busa ntlo ya Jakobo empa a kobone lehodimo le nthetsitse a kobone ngwana ona o fella sefapanong jwale ka tsotsi le mokgotshedi nnete e hokae a hopola a re lenyoloi ha le a bua nnete empa nnete ke ijetsitswa ke Simeone ha re ho nna lerumo le tla hlaba pelo ya hao tsa etsahalang hodima sefapano ke hore lerumo le hlabile pelo ya Maria mme Jesu ya mosaya mohau ka hara maqeba ha mmona a mo utlwela bohloko empa a re Maria bothata ba hao mme wa ka o tadimile sefapano o tadimile mahlomola o tadimile meleko o tadimile maqeba hona jwale empa o utlwa mme ke Labohlano Sontaha ya tla la ebe ka shekulena ke le maqeba ke tabohile se ka focusa mahlomoleng a jwale ka baka hopola mongwadi wa buka hare mahlomola a jwale
a ke a le ka ngwa le kganya e tlang ho bonahala ha Jesu a tseba ho hlokomela a le maqeba le sefapanong e ka ba ka ho hlokomela ha kae ka nako ya keneng kganyeng a dutse letsohong le letona la Modimo Ntate wa re hlokomela ke ka o mmina thoko a reng o ntekane ha o le teng ke tlala ke mata ngwaneso a ratehang pasekeng ena Jesu ha remele Maria ho bana babo o mo remela ho moruti a tshepahetseng ho fihla pentong o bula kereke ya bokreste o re e ya kereke Maria kereke e tla o hlokomela kereke ke sebaka se re tlamehile re etsetsane ka mohau empa tsa rona dikereke di makgotleng a dinyewe ka baka la dipeto tse etsagalang ka hare ho dikereke Jesu ona ke a romela mmae mo wa lo betwang teng Jesu ona ke a romela mmae mo wa lo jellwa ditjhelete teng o bula kereke e tshepahalang o re mosadi bona mmaukeo bona morahaukeo mora bona mmaukeo amen. Ke a o dumedisa